ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ha ka Southrik ubnai naiwing arajar arpuai ka Shillong Labet Football Club kalayo ora ya kanam lado hadin bakalala man pelim ya ka kinhon kawai ngin long da sauko lalai lingba ka jingi kenjat tiebreaker hadin bakila ya khai de iwei ha ka jingi le kai ba khandai 4 minute but ka extra time hagani ka jingi le kai ba penyaj da ka Umrinja Sports and Cultural Club Kalado ka Shillong Labet kalayo ora ya ka song pisa balai po hajar tingka kat baka kinhon ka bawan baar kayo ya ka song pisa ka bakat san hajar tingka kidon baro alai po ar tuli kinhon balai shimbenta kani ka lempung ya lekai bala penlong Hamadan Umrinja kani ka jingi lekai ka bala peteng hadin bala pensange namar ka klam jingpang COVID-19 ya ka khusnam shakakinhon ka bajop kata ka Shillong Labet la sam do MLA jong ka Maulai constituency uba proses ti saukmi ubalong kum kongsan bai ka kinhon ka bawan baar la sam do orang ba snong ka Umrinja uba je kharngi ha ka jingi don rengkat u presiden ka Umrinja Sports and Cultural Club uba OS Thaba
Aku ingin nak tanya je kiri ke dalam kebarem nak ke job nak ke tahu hai kubur ye kiri ke tendang ye hai ha tu berjur orang hai kubur ye kiri kop kiri nong dah sebab kira ye kor tendang ya baik ke bangi kiri semang kuat ni tu masalah ni berjur orang buat nong dah don kat lang tu ni terus nong ai kubur ye kiri baru kiri Jing pikai gumi nilai hun. Jadi kadang kadang macam ini hapjon yang dan jok lang long langin rem lang long hapjon ini macam barang. Jadi nganum pulang nganum buntian kalau kelap nangyan. Jang ini hing ai boleh di baro nyobha bakin don kami siap kabasnu red hak tinggi lek ka jong ti batin nang yai kiu nang ne cakmat haka tinggi ka jong ti buruk tang ini kini bakia ngai kublai lang ti baro kublai sibon kublai ti ajanu kublai sibon ni ada yang jong kok menja sports club bahasa isin kita ngelak pelong ya kan ke tournament Aunus nem arpo Haji kubnai ya baro ki club ki bela shimenta don life art league club ki bela shimenta han tournament yung nem mementa kubnai shibon nang lang referee nang linesman kubju nang yang jong ki nong song snong ni napo jong ka umurja palok na mulai ru par kubju rata napo umden sai para kan ka por menta ki parlok nagal jong batisi bat penyor don kan ni ka por menta di kejila ka jong pi scam masai ke sni en sagi apo jong batisi mano beher bha mano thepul mano mare bha ma di batisi daring bha batisi di pesi iya ka kejila ka jong pi sha bat sibet ni shai di kublai shibone ada bata jong pi atli club kejila ka ke long ka ba tindak ha atli ge khat ala shlong ka bok bat ke nusip kawai ke ka kawai ngin long ma kawai ngin long tingni yai beteng bat long kawai ngin long manta bat hadu hadien du dekam nana orang be kawai ajila kai na deng ni apo jong setiap jongi sebar kawai ngin long bat kum juru na kaliang jong ka silong labet ma Persia, Selong lebet. Aku boleh piru kunjuk, boleh kai bah. Ibu bajong untuk pelihara Selong lebet ni. Ini pelihara jeng basketball. Toh, aku boleh gerpang ni beratli tim, boleh kai bah. Dia, nak kan yang jungi isu semua isu main tu kena mau tahu kiu. Boleh kiu, kawai ki penstam, kabar golong ki sacrifice. Abang sacrifice nadong sedong. Lakadei menta ke lifestyle joki, lakadei ke bam ke di, ada sedang hak sacrifice. Lalak menta, let's scam ke long nakaliang jong bila ban kiu. Namdan kanu ka ba ban khang lenti ya pi ban kiu. Kaban khang lenti pi ban kiu dai tang mano, daladi lagi. Hak ban pensidam. Sedang aku ban kiu, nakaliang jong hi ban pensidam. Dai mei pa jungi kersian, men di para jungi kersian.
Mata kebasak dalam dia. Kacing kuliah dalam dia. Kacing lakai dalam dia. Kampus nas dalam dia. Barok dalam dia. Dengan jingger pat jangan yang hilang barok awan dengan puan mata. Dan ikut hiberlong ki samlai baban kiu. Hap ban pensdom kakam kejam. Hak ni sengi. Kanu kakam hap ban pensdom. Wan juga ada kebasuk kaptam hak ni lockdown lagi kacing mata kini sengi mata. Kacing adu kata-kata. Dan kan pensdom rang ba kalau we jong pi kan long naik. Do ai kublai kerpang na kaliang jong ka double snong umunja. Ai kublai kerpang orang ba snong bermai. Le da ga jiko dikai balap ai ga syakri ba khatam nang bata snong umunja. Na kaliang jong hi ngi kar orang ba snong. Kita dekat komiti bermai ni pelang nang ta jing ba jingyat. La ga de ga surok, la ga de umpam di, la ga de jong kam simet, la ga de nang bata sports club. Laga dia beras kasih samla, kita rekat bagai senang dalam taban kintiu yang senang ketahu hi berakawai. Saya sian, boleh semuanya ada kalian jong ka komunitas sports club, kabar lala berpendap yang kena tonton dan sedem. Parngai scam kita perlong biang ni sedang Indonesia kamat. Parngai sokomen haba perlong tournament, omtang dapat mulai giwan, nanti dapat poin lembong giwan, kumrai giwan, orang ini sedang. Dan kami lakum dua mata. Dan kam ka interaction mata. Tiga benda besar dilakai tang pra umroi ngimsu thu ya ka jingbit jungi. Dilakai pra mulai ngimsu jingbit jungi. Lagi mix lang na umroi wan chani nang ni bela chiti iya ka jingbit mata ka long yagi players. Lagi dan kam hi pra mengi khamtam para khasi khara. Khamtam ma ka de ju ka jela. Kidan kam nak li jungi purung ka mesim. Kamen sim tibriu tiblai, kamen sim i jabriu, bakam sim berkiu. Ni habi kersyani wei. Kublai sibun, kublai jangu, ai kublai mata ya ka slow lebet, kaman sarak mata ya ka cash price. Hooray!